Hello guys, nizere ko mumeze neza. Uyu munsi naho tugiye kurebera hamwe ibintu wakora kugira ngo channel yawe uyirinde kuba yatwarwa cyangwa se yakwibwa n'abandi bantu. Hari igihe usanga ufite channel ariko utarayisetinze ku buryo buhambaye, ku buryo uwo ari we wese wayifataho cyangwa se yafata ku mashini yawe cyangwa se kuri telefone yawe akaba yayitwara byoroshye. Ikintu tugiye kureba muri video rero, tugiye kureba uburyo wasetinga channel yawe mu gihe uri kuyikereya ako kanya cyangwa se warangije kuyikereya, noneho bikagufasha kuba iri secure ku buryo nta muntu uwo ari we wese wapfa kuyinjirira. So noneho urafata telefone yawe urakoresha YouTube studio. YouTube studio uri bukoreshe ni YouTube studio yo kuri Chrome. Nimba muri telefone yawe ufitemo iyi YouTube studio ya application, urayikuramo, numara kuyikuramo ubone gukoresha YouTube studio yahe yo kuri Chrome. Okay, iyi ngiyi turabanza tuyikuremo, urabona ko yamaze kuvamo. None turaza hehe? Hano kuri Google Chrome, dutegereze hafunguke gatoya. Okay, none icyo uri bukore urahita uza hano muri search wandikemo YouTube. Urabona iyi link ya kabiri, reka urabona youtube.com studio. Ibi ngibi nibyo uri bwandikemo. Okay, urabona youtube.com studio. Noneho link uri bwinjirireho ni iyi ngiyi ya mbere yo kuri Google, uyifungure. Ubwo urahita ugira ute? Urahita ugira screen imeze uku nguku. Urabona okay, urabona ahangaha twagize muri YouTube studio. Gusa wowe nimba wagize screen itameze uku nguku, ukimara gufungura Chrome urahita uza hano hari utudomo dutatu mu ruhande, ureba hano handitse desktop site. Nimba hameze uku nguku, okay, kanze mbereke, wenda ushobora gufungura YouTube studio hano kuri Chrome bikaza bimeze ukundi kuntu, wowe bitameze gute? Bitameze nka kuriya njye byahise biza, nuko njye nari nabisetinze. Wowe bishobora kuza mu yindi form. Okay, nibiza mu yindi form, ikintu uri bukore uraza nyine hano hari utudomo dutatu. Okay, nukanda hano handitse desktop site ugira ute? Uhavivure, birahita biba bimeze gutya. Okay, ikintu uri bukore urareba channel yawe, katuzuminge turebe. Urareba hano, urabona hano hari ikimenyetso cya channel, niho uri bukore. Noneho ugira ute? Ukore switch account. Biterwa na account na channel ugiye gusetinga neza. Kwebwe ntabwo ari iyi ngiyi, nimba tugiye gukora logout tugakora login kuri channel iyo tugiye gusetinga. Okay, ubwo hano kwebwe tugiye kuloginga channel igize ute dushaka kubaka, ni iyi ngiyi. Turategereza gatoya ibanze igira ite? Ibanze yafunguka. Guys, nimba uri mushya kuri iyi channel, kora subscribe kandi no kunzogera, kuko haba hari ibiganiro by'ubwenge kandi bigize ute? Bigiye bitandukanye. Urabona ko tubwira ngo welcome to YouTube studio. Okay, ngo turemeza. So nitumara kubikora uko nguko, urabona tuba tugize dute? Tuba dufite dashboard igize ite? Imeze gutya. Okay, urabona dufite sub 0 kuko ni channel dukereye nonaha. Nta video nimwe twari twashiraho, nta kintu na kimwe twari kagira ute? Twari twashiraho. Urabona hano kuri analyze naho nta kintu kigize gite? Nta kintu
gihari habe na kimwe. Noneho urabona urahita uza hano kuri kano gasikirini ko ku ruhande usikororinga uzamura gutya turiya tuntu tuzamuke, uhita uza hano ku kamenyetso k'iki k'idolari, ahantu uca ugiye kuri ute, ugiye kwa apurayinga. Bahita bakubwira ati monetization is not available in your location. Ubwo ikintu uri bukore urabanza wagira ute, urabanza wahindura location ya channel yawe kugira ngo bize kuri ute, ize kugaragara ko kuba yemerewe monetize. Ubigenza gute? Uza hano kuri setting, nanone urabona kano kamenyetso ka setting hano hasi, ugahita uza hehe, ugahita uza hano kuri your channel. Urabona handitse basic, bari kuvuga ngo country of residence, niho uhita ukanda. Channel yacu wenda dushaka kuyishyira hehe, muri United States naho turashyira, ubundi tugute dukanda hano kuri save. Settings change saved. Ubwo urabona twarangije kugira ute, urabona none ka kamenyetso k'idolari twakanza batubwira iki, ibingibi ubona hano. Urabona bari kutubwira ama watch time, amasabu ni 0 n'ibindi. Noneho ikintu ukora kugira ngo channel yawe uyubake neza ibe ifite umutekano uhambaye, nabyo bigira ute, biba biri aha ngaha. Urabona hano dufite kano ga step ka kabiri kanditse 2 step verification, ndakeka uri kukabona aka ngaka kanditseho 2 step verification. Ugomba kugira ute, ugomba gutaninga on, nibyo tugiye gukora. Urabona hano havivuye hari follow community guideline, zo turazujuje. Ubwo ibingibi nibyo tugira ute, tugiye gukora. Uraza hano handitse 2 step verification turn on, noneho ukomeze step bari buguhe, uhita ukanda hano kuri continue, utegereze gatoya. Uri kubona bahise batubwira ngo hi best lyrics verify it's you. Ubwo uraverifyinga kuko kari wowe uri kubikora. Ikintu uri bukore, urashyiramo password ya telefone yawe. Nayo uri bushiremo kugira ngo uze gukomeza koko baverifyinge ko ari wowe uri kubikora. Urategereza gatoya babiverifiye koko barebe ko ari wowe. Iyi video abantu benshi bari bayikeneye, amacano muri iyi minsi ari gutwarwa n'abantu bagiye batandukanye, ugasanga abantu biri kubatesha umutwe. None urabona hano bari kutubwira ngo add second step to your account. Ubwo hano ikintu uri bukore, bari kuvuga ngo shiramo add phone number. Ubwo ikintu turi bukore, turashiramo iki, turashiramo nimero ya telefone. Urabona baravuga ngo add second step to your account, turn on 2 step verification, you first need to add second step to your Google account like phone number. Ubwo ni phone number tugiye gushiramo. Urabona hano bari kuduhita, hano dufite United States, ariko urayikanda hano tuhitemo iki, tugomba guhitamo u Rwanda. Turashaka u Rwanda, reka twarenze kurira. Ngo u Rwanda tuhakande, noneho dushiremo nimero z'iki zo mu Rwanda. Unashaka ubufasha cyangwa se ikindi kintu
wakwandika muri comment ukatubwira ikibazo channel yawe ifite, ubundi tukagufasha. Nitumara kwandika nimero turakanda iki next. Okay, urabona batubwiye gushyiramo code bageze batubohereje kuri nimero. Kode dore ngiyi hano, code tugiye kuyishyiramo. Okay, sorry gatoya iri guhita iguruka. Okay, dukore na verify kuko code twamaze kuyishyiramo, duhite dukanda verify. Urabona bahise batubwira yuko two step verification yabaye on. You are now protected with two step verification. Okay, urabona nimero twamaze kuyishyiramo, duhita dukanda he hano handitse done. Okay, urabona yamaze kuba tano, nuko noneho tano hano twaba tugiye gute kubifunga. So ibi ngibi bigufasha hagize umuntu winjira kuri channel yawe atabyemerewe, immediately bahita babikumenyesha. Okay, urabona nimero twayisizemo n'izi ngizi nazo ubona ziriho utubazo ni step zigiye zitandukanye, nazo tuzagenda tuzibakoreraho uburyo washyiramo indi mail yo kuri coveringa channel yawe kugira ngo tugire dute, kugira ngo ubashe kurinda umutekano wa channel yawe. Reka noneho dusubire inyuma kuri YouTube studio yacu turebe uko bimeze. So guys, urabona ko noneho channel yacu yamaze kubona two step verification. Urabona noneho ka kagufuri kari kahari nako kavuyeho kugira ngo tube twabashije kuba twarinda iki channel yacu. So guys, nimba hari icyo iyi video igufashije ku bijyanye no kuba warinda channel yawe, kora subscribe kandi no kunzogera unakoresha ku bandi bantu uzi yuko batakoze iki kintu kugira ngo babashe kuba barinda channel yabo. So reka tubane muri video iza gukurikira.